खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी क्लास 10 मेन्टी हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो गं 95 टेब्लेट पिसि राननानै होदों। आरोहान स्किमनि गेजेरजों क्लास 10 मेन्टी हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिफोरनो गं 95 टेब्लेट पिसि राननानै होदों। कक्राझार सहराव थानाय कक्राझार गर्ल्स एचएस फरायसालिनि नब्लाङाव दिनै आसामनि समग्र शिक्षा आन्दाराव कक्राझार जिल्ला आरोहान स्किमनि गेजेरजों क्लास 10 मेन्टी हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिफोरनो गं 95 टेब्लेट पिसि राननानै होदों। BTC सरकारा लाइमोनफोरखौ गासै बिथिङावनो गोख्रों खालामनो थाखाय बायदि हाबाफारि आरो बायदि मुवा बेसादफोर राननानै होबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय आरोहान स्किमनि गेजेरजों गं 95 टेब्लेट पिसि राननानै होदों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियावनो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा विल्सन हास्ता, कक्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा पेर्टिन, IAS, BTCनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशन जगदीश प्रसाद ब्रह्म आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। आमार समग्र शिक्षा अभियाনৰ आन्दाৰত जिটো आरोहण प्रग्राम আছে फ्लेक्सि प्रग्राम मुख्यमंत्री डाঙৰীয়াই आरम्भ करा এই फ्लेक्सि प्रग्रामत मेन्टर और मेन्टिस जितो प्रग्राम चलि আছে ইয়াৰ ভিতৰত आमार किछुमान मेन्टिस बिलाকক बेस्ट स्टूडेंट बिलाকক আজি लैपटप डिस्ट्रीब्यूट करा कार्यसूची कक्राझार गार्ल हायर सेकेंडारी आयोजन करिছে। ইয়াত उपस्थित হৈ खूब ভাল লাগিছে আৰু मुख्यमंत्री डाঙৰীয়াক মই धन्यवाद জনাও আজি বিশেষকৈ এই প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে কাৰণ बहुत मेधावी स्टूडेंट থাকে যিসকলে এটা পৰিবেশৰ কাৰণে কেতিয়াবা কম্প্ৰমাইজ কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়া তেখেতসকলৰ যিটো কেৰিয়াৰ গঢ়িব লাগে আৰু এজন মানৱ সম্পদ হ'ব লাগে সেইটো আধাতে কেতিয়াবা বন্ধ হৈ যায়। কিছুমান ষ্টুডেন্ট আছে যে তেখেতৰ পাৰ্সোনেল লাইফত বহুত চ্যালেঞ্জেস আহে সেই বয়সত কাৰোবা পৰিয়ালৰ সমস্যা থাকে কোনবা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হয় বিভিন্ন সমস্যা থাকে তেতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ ভাল মেধাৱী ষ্টুডেন্ট বিলাকক কম্প্ৰমাইজ কৰে আৰু তেতিয়া এজন ভাল মানৱ সম্পদ পোৱাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ যাওঁ। গতিকে এই মেন্টৰ আৰু মেন্টিস প্ৰগ্ৰাম যেটো লোৱা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা আজি কোকৰাঝাৰত 95 আৰু এভাৰেজ যদি সব ডিস্ট্ৰিক্টতে লং প্ৰায় 3000তকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই মেন্টৰ আৰু মেন্টিস প্ৰগ্ৰামৰ আন্ডাৰত আহি যায় আৰু হিখিনি ষ্টুডেন্টক এক্সপোজাৰ দিয়া হয় ইন্টাৰেকশন করা হয় তেখেতসকলৰ হোম ভিজিট করা হয় তো বিভিন্ন প্রোগ্রাম যেটো আয়োজন কৰিছে এই ছাত্র ছাত্ৰীখিনিয়ে যথেষ্ট এনকাৰেজ হ'ব যথেষ্ট কনফিডেন্ট বিল হ'ব আৰু আহি থকা সময়ত এই ষ্টুডেন্টখিনিয়ে গৈ প্লাই ভাল মানৱ সম্পদ হ'ব পাৰিব মই বিশ্বাস ৰাখিছো। গতিকে আজি কোকৰাঝাৰত যিখিনি ষ্টুডেন্ট আহিছে তেখেতসকলক যাতে ভগৱানে ভালকে গাইড কৰি লৈ যায় সেইটো মই কামনা কৰিছো। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।